Tuh. Sayang. Maro ngai usaha berdagang. Angon bertahan hidup. Ku mulai nak rame meblanjo. Yelah. Teko himbauan. Nak belanja sing adoh. Bagian panci kene. Jalan satu-satune bisa motorne kal macet. Wih, cai megrendotan cai. Soping paling ngemaling cai. Soping ijo cai soping. Kon. Oh, ade liu cai ngelah pipis. Engken ade. Ini ceritanya Set. Hah? Anak cang nih cenik tonton doang gak aja ngeliat kai. Cenik umur kuda. 6 tahun bro. Ane lo to. Ah. Wah, dua kai kencen. Ini kan rumah tingkat nih. Ah, dini. Buka penyara. Ah. Kan ada punya Jepun. Ah. Ajak cang kali Jepun. Ngali Jepun. Orang cang menek. Anak Cina eh. Oh laga sih nyak menek cih. Hah? Begitu. Tekongan yang lama. Tuh. Begitu. Lain cang mengkep cang. Hah? Nyo cang. Panake Nung berdua. Orang itu tuan yo. kene ngelai. Nyabut. Nyak tuan bangun di pes benci. 100 kali. Urin tuan mangi depes. Ah. Mangatus kali angon apa? Awon di celana nih. Ini bilang kayak celana besi. Memangnya yo menek sing meklano. Sing. Bilang cang celana besi. Sisane? Sisanya sembako. Wih, Susu. angon hidup abulan cai nyidang. Lumayan. Waduh, yen gitu. Cangken sing lapo. Lebih baik kurnan cangorin menek. Ini nawang nak cenik gen man 500.000. Dewasa Dewasa bisa kan 1 juta. 1,5. Cocok. Ini bagus, mulu sugih tuh, mulu hebat memberi orang kepada masyarakat kecil tuh mulu hebat ya. Padahal sing lagi pajak ya. Cep, mai. Hengkali. Ada berita gembira. Wih, Nih, mau belanja liu. Hah? Panak nene umur 6 tahun tuh man pipes 500.000. oh, 500.000. Ya ayo dini, alo. Nih, menek punya Jepun senak sugih tuh nih mentingkat tuh. oh ini sugih tuh. Heeh. Menek punya Jepun man 500.000. 500.000 tapi saya meklano. Jadi kene, Hah? nai kemo. Cang mah? Tapi do meklano. Sing lana cang le. Sing keke yang penting ngidang makan. Oh, gitu. Nek yen man kan liunan gayane. Oh banyak gaya cang ada situ. Oh. Yen nawang sampai man 5 juta. Bener cang sing engket, berarti cang tinggal menek kepunyaan itu. Begitu sing lana jak bergaya gitu gitu. Jadi cang kamu gitu. Jane kemo. Nah, jadi cang kamu jalan dulu dah. Cocok musim pandemi. Otak yen nawang kurnan cange berhasil, kurnan cai. Begitu kurnan cai berhasil, nganan mindol cange uren kamu. Itu masih Santet kan bagi 2. Anti angyo jane. Tuh, keken ya kalau masih mudah-mudahan aman. Saya kalau aja. Sabarnya nawang nu metek pipis cai. Cai lengan. Yang penting kan sabar, itu disayang Tuhan. Kecuali sedek. Gitu loh. Man, pokoknya bob banyak gayanya. Aduh, banyak gaya sube, goyang-goyang sube, liu tingkah cang itu sube. Udah man. Mone kan banget. Mana? Kok 2.000? Ah, 2.000 kan banget. Cang orang beli silet. Hah? Ada beli silet angon geno. Orang yang ngures. Ngures kan. Cabule. Ngures. Cai gembrong lah nih. Aduh, li gara-gara